terekamo Desirad pa ishoti heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. abasore ba polisi y'Angelime bari mu rugo imbere abaturage baravuga bati wakoze amakosa wa Chelsea wajanga wenyine. umusore witwa Bradley Barcola nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. zamura umupira Ousmane Dembele awutereka ku mutwe w'umusore witwa Joao Neves. Neves awumana neza cyane ku kirenge cya Bradley Barcola. Paris Saint-Germain iterekamo ishoti yari ya kabutindi. Paris Saint-Germain kimwe Chelsea byahombye. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bayita kwisuhuza bayita ndamukanye rwose. ibintu birakomeye hari umugore n'abana. Umupira nasira ikipe ya Manchester City Santiago Bernabeu hariya. Abdul Kudir Kusanov. Umupira utanga kwa Savinho bacaye ku mupira kwashakisha Semenyo. Umupira abasore b'ikipe ya Real Madrid bamwita Dino Inzer, umupira awutereka hanze. Goal! Real Madrid. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. bafata umupira abasore b'ikipe ya Madrid hano bawuturutse ku munyezamu witwa Thibaut Courtois. arambura pasi uyu mupira nta muntu utawutsinda hano. awutereka kwa Federico Valverde. Valverde arashorera. Valverde agenda wenyine. Donnarumma arasohoka barabitsanya hano. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. aracanga umusore w'umunyayirwa witwa Federico Valverde. acanga n'umunyezamu witwa Donnarumma. umupira utereka mu izamu ya nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. abasore b'inyuma ba Manchester City baratunguwe hano. arakuye pasi umunyezamu witwa Thibaut Courtois. awufunga neza cyane bamwita Federico Valverde. amaze gucenga izamu risigaye ryambaye ubusa. awuterekamo abasore basitemaza kuwukura mu rushundura. iminota 20 yonyine Santiago Bernabeu. Real Madrid kimwe Manchester City ubusa. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Aya Thibaut Courtois kabisa ahagaze na musore twa Nico Oleiri. Federico Valverde umuzamu nawe asohoka nabi. Igitego kirimo amakosa abiri abakinnyi babiri. umunyezamu sinamurenganya agizemo ubwenge. aracenzwe byuri. iyo yibesha bakore ku kaguru nyine iyo wasohotse ntukora agisobe itabara igihe. oya Donnarumma ikintu akoze ni cy'abagabo. njye nanegereje ko ashaka gukora nka ryakoze rero ashaka kumukora mu kibuga. uzana ikosa ryitwa se wavuye mu izamu yes kuvamo nta kibazo. rero ariko ko kugira ngo uvemo cyiza akoze ni ukudakora ikosa ku kipe. ibyo ni sawa. nicyo bita experience. nuvuga ngo arabara akavuga ati hari iminota 80 yo gukina ubundi mukino wo kwishyura. ariko nanone yaguwe mu izamu byari byiza kurutaho. gusohoka ni sawa ahubwo gusohoka aho kugira ngo niba wasohotse nyine kuko umuzamu udasohoka nawe ni ikibazo. niba wasohotse umupira ntuwukoreho afazarire ku muntu bagishyiremo dusigare twuzuye. ndamwemeye Donnarumma cyiza koza ese ndebye gusohoka ndebye ikosa dakoze gusa akise gusohoka mu mariki. ariko umuzamu guma mu izamu agahagaze. umuzamu arasohoka ngo nyine icyo kubwira iyo aza kuza kuba yasomye ibiteke iyo aza kuza kuba yasomye bagenzi be ntabwo agomba gusohoka mu izamu. yewe nta kintu mfitanye na Donnarumma. ikintu atekerezaga gusa akore ku kaguru ka Federico Valverde. ibiriya ntabwo atabikoze ni byiza. nta kibazo rero gusohoka kinnye neza. asohotse aje gukora iki? gukina arakinnye se none se ko aguma mu izamu bamutsindemo ahubwo aho kugira ngo gutsinde bageze hari oya mu izamu wapi ikosa Donnarumma akoze ni nta kosa Donnarumma akoze. igitego kigiyemo neza. ikosa ari kuba uko akoze ku muntu akamukorera ikosa rimukura mu kibuga. none se iyo umukinnyi bakamuha ikarita itukura iyo umukinnyi ashatse baro akayihusha Fuad mva nkubwire gusohoka k'umuzamu ni ibisanzwe. nyine akoze iki mu gusohoka kwe yirinze gukora Valverde ikosa ariko yaragiye gukina
yes nyine abonye ko atari bukine arabireka. ubundi rero mpamubwira ngo iyo umuzamu abona atari bukine baro ntiyemerewe gusohoka, aba mu izamu. oya ntibikunda gusohoka nibyo. uzi ko buriya adasohoka Federico Valverde ataguriye zira baro muri surface ntabwo ari wigezemo, abandi bari kumudefana. iyi kintu umuhereye amanota ni kimwe kureka umuntu, icyo cyo arayabonye ariko yakoze ikosa mbere y'uko naryo ibisanzwe uko akosoye. iyi pase ntawe utayitsinda nanjye nayishyiramo iyi bene ikosa uze kuza kuryanariza urebe. nawe se njye ntabwo narariza ko umuzamu yasohotse. gusohoka k'umuzamu nibyo nyine, iyo nta muzamu uguma mu izamu kubuza gusohoka. kubuza sohoka ugiye gukora action. ninde ukubuza n'umupira nasebe tubwizanyije ukuri. iyo Donnarumma aguma mu izamu yaguma mu izamu gusohoka kwe nta kibazo mbibonamo, n'undi muzamu wese yasohoka agakora iki, ariko gusohoka ukabona ko nukina umuntu baro yikoreho ibyo ari ikarita itukura, uvuga ngo yariko agiye gukora ikosa. ibyo nta kibazo. ikintu cyiza akoze ni kimwe cyonyine, yego ni ukudatuma Valverde amuheresha karita. okay ariko ubundi bwo kuva mu izamu ryeteje agatsindwa igitego kiri neza kuriya ni erreur y'action mbere. oya pira mu kibuga gatasa ikipe ya Madrid. Valverde ishota ya goal. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. arayicuza Federico Valverde bamucomekera pasi bose yitwa Vinicius Junior, araba umunyezamu Donnarumma uhagaze nabi mu izamu amutera ishoti rikomeye cyane umupira uterekamo. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. ari nako Chelsea yataka cyane imbere za Matasio bamwita Maragusto. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Maragusto yakira umupira uturutse kwa Enzo Fernandez Elia awutereka ku kirenge maze abwira umurusiya Safanov ati mwebwe mutegereze ikirana bariyo murasa gusa, amukubiti yitwa Torpedo. Chelsea iterekamo igitego nayo. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. abasara b'ikipe ya Chelsea baravuga bati natwe tuzi Satoro, baterekamo nyuma yo kwikubita ku cyo bita GPS Tracker. Chelsea kimwe, Paris Saint-Germain kimwe, Real Madrid 2. Manchester City uri mu bicyo. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. tangiye kugiramo rimwe na Bodi bonye penalty. iminota 28 ikipe ya Manchester City bahagaze rwose nk'abantu bataramenya gahunda bazanye Bernabeu. mu kanya gato Vinicius arabakusanyije Abdul Kusanov hamagara Ruben Diaz agerekaho na Rodri arabacunga muri ayo maguru yose uko ari atandatu acomekamo umupira ujya kwa Federico Valverde. Ousmane Dembele Paratoro wina Ousmane Dembele aragucenga Dembe isubiramo goal. Ousmane Dembele nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Chelsea irata igitego, umusore twa Korupera kuri shot umunyezamu ukuramo, akimara kukuramo ahita bakora kontra attaque nyayo kabisa abasore ba PSG. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Rekura umupira umusore witwa Neves, comekera Ousmane Dembele amanuka wenyine, ageze imbere wano witwa Fofana aramubwira ati Fofana. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. akazi gakomeye cyane ku munyezamu witwa Safanov akuramo umupira, ishoti rya Korupera rikomeye, bakora kontra attaque cy'igitego cya kabiri. Ousmane Dembele nawe yategereje Chelsea ngo ayikubite igitego mu match 7. PSG 2 Chelsea 1
iminota 40 kabaye nyamara. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama cyane zamu wa ndimo ndabarama ko se umuzamu ndamubara ku igitego bakitsinze. iyo yari shot cyo kura umuzamu Safanov akoze save y'igitangaza bahungu bakora counter attack imwe umuntu arajya ku defanda akahita aryama arambuye amaguru kuri go Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Ibarnaba yagendeka hano ku munota 42 kabisa. Ibarnaba bayipfukiye igisenge Manchester City razubara ya heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama arabacunze gato cyane bano basore b'ikipe ya Manchester City. Vinicius Junior arambikira ku muyaga aranyanyagira, tanga pass Brahim Diaz arawakira, ashibura gato utereka ku kirenge cya Federico Valverde. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Akora rya cenga rya Zidane ryo kugucengera hejuru kazungurira abarwaza muzunga bamyugara b'ikipe ya Manchester City. Valverde kubita igitego cya gatatu wenyine birakabije pe. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bimutwaye iminota 43 Federico Valverde igitego cya mbere cya kabiri cya gatatu wenyine. Manchester City barareba hejuru y'imifuka y'ishati. Real Madrid 3 City ubusa. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama kipe ko yoroshye cyane izizi cyaka kanya City ziziki irabona bibiri ahubwo irabikubitwa bamwita Enzo. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bafata umupira abasore b'ikipe ya Chelsea hariya barayataka Paris Saint-Germain barayibwira bati wawe bamwita Pedro Neto. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Pedro Neto arakura umupira hariya gutera ku kirenge cy'umunyargentina bamwita Enzo Fernandez arafata abaparisiya bose bicaye muri Parc des Princes arababwira ati mutuze kandi mucire birarura. Terakamo igitego cya gatatu kuri we muri match 9 zose, kikaba icya kabiri cya Chelsea 2 Paris Saint-Germain 2 Parc des Princes inkabura karajati. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. bibiri ende bwa PSG harya PSG iri mu nzira imwe na Nice abari mu nzira imwe so ari mu nzira imwe abangaba kuko Arsenal mu nzira ya Man City yanuza ya Newcastle aba rero niho njanga nivuga nti PSG amutse ibonye ibindi bibiri n'abangaba bakarangiza match n'uvuga ngo barangije bafite 4 bombere kuzajya gukina retour Ben ari amakipe adafite pressure. Nuvuga ngo PSG bona 2 ka 4 ikatsinda Vinicius kiriya 4 sari buzahura ari 2 ntabwo ari mu nzira imwe yari gingiri kujya gusanga Bayern. harya Bayern bamo Real iri kujya Bayern. ayiwe ntabwo nibuka ko Bayern bamo unumvaga sinzi mu wa 6. mbega abakipe no mazi abira ikipe zabo na Bayern iri mu mazi abira bayikubise igitego cya gatatu ni Vitinha ni umusore twa Vitinha yikubita igitego cya gatatu ya makosa nakubwira. heza umuze mu mubiri
utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. umuzamu witwa Georges aratanga Chelsea ku kiranguzo, arayifata arayigarika mu gitondo cya kare. nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. abasore b'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri gift nziza cyane kurata 74 umukino Fitinya tarakama igitego cya gatatu cya Paris Saint-Germain. Chelsea bayikubise bayisaka amakosa ya defense n'umuzamu ya Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. awe zamu wawe se cyamuhagazeho nawe muvuyeho. yewe umuntu uzajya wihanganira ariya makosa ni David De Gea wenyine gusa. Abonye ari buzi kuyatagatifuza. ati nukora mwanya mutawuzi. Paris Saint-Germain ishaka gutsinda umukino byanga byakunda. Kiraga atatsa Kivica Kavarachi kare yakwishe taraka mu muzamu wa Benjamin nakubonye. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Paris Saint-Germain irafata ikipe yitwa Chelsea iyishyira ku gicaniro nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. reka nzemera z'ijambo Hagenimana Benjamin avuga ubwiza bw'umudefa bw'umuzamu we hariya umuzamu w'igihuha. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. bayikubita umupira atakaza umupira hagati mu kibuga kapitene hariya arawakira Mayuru awutereka kwa Kivica Kavarachi kariya tarekamo igitego cya kane cya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 4 ikipe yitwa Chelsea 2 inka ya burakarashatera arakubwiraga akwisondeza torora. nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. ijambo n'ugwaho Ikosa ni rimwe gusa. Kutamenya Fry Mama bikoze ku muzamu w'ikipe ya Chelsea. Narebaga runo rubavu. Batari kiryo murya mu bitekesha iki sha. Tarakamo Tottenham Chelsea rondera zirasa. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshya indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. ikipe ya Luis Enrique arayirwaye pe. Luis Enrique ikipe arayirwaye arayikubise pe. nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited. bayikubita ikipe igitego cya gatanu ikipe yitwa Chelsea. Luis Enrique aravuze ati waramemukiye muri Amerika witwa Shirafuka imarekura umupira kuri Kivica Kavarachi kariya Kivica atera kabiri igitego cya gatanu ya Tottenham Manchester City Chelsea batanye umwenda wa 3. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. muzamu wawe Izi kipe wazitabara n'uwazijyana muri conference. Kivica wamubonye bari hanze abategereje ayikubise 2 wenyine. Ubu kandi mwashakaga ngo na Manchester United bizirya nk'ibi ngibi niyigumira hwiri. Sha aho ugira ngo ugira ngo uzubirye nk'ugurye. Wakwiryamira nkaho Manchester United yibereye nta mutuzo nta gahinda nta kiniki zirakubiswe pe. no kuvuga ngo Sporting ifite umwenda wa 3 Chelsea ifite umwenda wa 3 sibyo Manchester City ifite umwenda wa 3 match kabirangiye